ngicela ukunibingelela nonke unibingelelayo uDlamini umzimkhalimali unigojwa ngamanje yonke aselulana nophenduka uthole izimbiza phansi amaphela ephuma futhi abemaketanga umkhonto njengoma kepha into benza kwanyongoma bafowethu inhloso yosuku lokuthi sibe la ukuthi sicela iyouth kakhulu ifunde shayani izandla bafowethu sambile no-navigate ukuqala kwalomcimbi saya empangeni kwesinye isikole safesa sakhuluma nabafundi ngendlela yokuyiphatha ikakhulukazi usisi fanele wazi ukuthi uma ufunde once waba nengane ikusasa lakho usulidestroyile uqedile ungakaqedi esikoleni lokho besitshela abantu abase high school sasuka lapho saya ongoye safesa sakhuluma leyo nto leyo nento ye-gender based violence no-GBV no-kidnap nani nama-human trafficking sakhuluma lento kwadlula sabuya saya Howard nalo mcimbi ke bafowethu ubonayo namhlanje useyiphathe niphaseli yalo mcimbi njengoba nibona uHollywood ukhona abakwa ukhozi tracker abakwa Thewini Khazi nabafowethu besound uLwandle Entertainment nomthuli production bona basilekelelile funeke nazi bafowethu ukuthi lo mcimbi awuxhaswanga laba bakhona basazobuka njengoba nibona nje ikakhulukazi mina kuphoqa ukuthi ngingene ephaketheni isinkwa seyingane ingane ezilambile kodwa ngenxa ukuthi ngithanda mina ngithanda umculo ngithayi bekhona engikucela bafowethu ngiyabonga ukuthi nimsupport uNavigator namaciko wonke aphumelelile ngibonile ngena lapho naba omjikelwa osikole kade bekhona uThosa lekhantela ngabala ngithini akukho kutheni bafowethu ukuthi nje ngiyanithanda mina ngiyabonga ukuthi niphume ngomningi benu ngomhla ka-29 kuyikhuphuka nezakho sibona inkunzi ngizobe ngikhona bafowethu lapha sangivele ngilithengile ithikithi leli ka-15,000 le-VVIP kunengane ke bafowethu enhle nina engamantombazana makuvela ithuba lebhizinisi yiya kulelo thuba lebhizinisi kunengane ebone ukuthi sinomcimbi la yathi dokotela ngicela ukuthi ngipheke ngidayisele abantu ukudla nayi lapha iyadayisa lapha iyadayisa ukudla mawusulambile hamba uyodla lapha ngithembe nayise ngacela ukuthi ayise ngani na ngoba ngibona ukuthi ihlakaniphile ayilindi ukuthi ivule impahla enkulu ukuze ikwazi ukulala idlile shayani izandla akukho kutheni bafowethu ngiyanithanda asenjoye ngicela ukunibonga indlela eniyiphethe kahle ngayo bafowethu lokhu kusukela ekuseni buka ifence incane kangakanani kuvimba i-danger tape kodwa niphusha ucingo ningene ngaphakathi ngiyanishayela izandla kuleyo ndawo ngiyabonga bafowethu ngicela siqhubekeni si-enjoye sijabule oselambile hamba yodla othi onenkinga asondele ngapha beke ukuthi khona inkinga angabanye bafowethu ngiyabonga ngiyanithanda kakhulu ngizobuya ngibone ubani ngizobuya Mashelela TV